Hürmetli Müslüman kardeşler, izgi sıhhatler sizge tileyim. Bugün men sizge Ebu Gadil'nin Allah sizge ujmaqni tileydigan kitabından Allah sizge tamuqni tilemi degan bölegen okup işittirem. Rahim etip tыңлағыз. Allah özünün kullarına tamuqni tilemi. Allah Teala aytı: hem iman kitirmegenler için әзірленген тамуқ утынан сақланығыз. Ali İmran suresi 131. Ol şulay ук ayta: утыны bulup kişiler imansızlar, hem taşlar turgan, hem iman kitirmevşiler için әзірленген тамуқ утынан saqlanығız. Bakara suresi 24. Ol şulayık bulaydı: ey iman kitirişiler, utını bulup kişiler imansızlar, hem taşlar turgan тамуқ утынан özünüzni hem gaylelerinizni saqlağız. Tahrim suresi 6. Eğer de kişi iman kitirmegen halde ölüp gitse, ol мәңгелеккә тамуққа эләгәчәк. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә булай ди: эй иман китерүчеләр, Аллаһның газабыннан тиешле саклану белән сакланыгыз. Һәм тулысынча аңа буйсынган халәттән, мөселман халәтеннән башка халәттә үлә күрмәгез. Ali İmran suresi 102. İğtibarınız üçün zor rahmet Müslüman kardeşler. İsen sağ bulunuz, бәхетле bulunuz, dinde bulunuz, dualarını okurga unutmağız. En izgi tilekler bilen Güzel Yapparova.